munsi wa none reka duhere amakuru hariya mu misozi y'iwacu tuze kuzamuka tugere n'ubundi aho bitazakatanga tuhava tumanukire n'ubundi hariya mu biyogobogo ku makuru ari kuhavugwa. Amakuru ari kuvugwa nuko ingabo zari ziyobewe n'uwo bita Mutebutsi zasimburanye n'uwo bita Ekembe, akaba yazamuye ingabo nyinshi ngo z'abaparakomando. Nuko Ntagawa wari hariye tunyarukire mu biyogobogo wari uyaciye hejuru. Mu biyogobogo biravugwa ko wari uyoboye kandi wari ukomeye cyane, wafashije abanyamurenge kandi yambaye n'ubundi isura ya leta. Kubiza ukuri Ntagawa yakoze neza, yafashije n'ubundi abaturage bahariya mu biyogobogo. Ubu twatuvugana muri iri joro ryarayerekeye, akaba yasimbuwe ariko batazi aho yerekeje. Yahamagawe mu buryo bw'ikubanyagaho, mu buryo bwihuse, ahamagagwa n'ubundi ndetse n'abasirikare bari kumwe. Kugeza ubu nyine ntibiramenyekana icyatumye bamukura hariya mu biyogobogo, bigatera impungenge ku baturage n'ubundi babiyogobogo bavuga ati ko twari dufashijwe n'ubundi n'uyu mwana w'iwacu warudukamiye warudufatiye runini, bari hariya n'ubundi aho zari kwa Nyamushebwa, none ubu twatuvugana bakaba berekeje ahataramenyekana. Yereko iyo leta ya Kongo iza gukora biriye iza kwica abantu ni kwizigira. Atwongeye kubaha ikaze mwese abadukurikiye kuri Joshua TV, Rugenza TV ndetse na Mibunda TV 1. Reka tubiyegereza aho muherereye hose. Kuruno munsi tariki 14 yego tariki 14 z'ukwezi kwa 10 2025. Reka tubirize abandi tubaramutse bitewe naho uherereye dukurikira. Tubibutsa kandi kora subscribe, share na comment ku biganiro n'amakuru tubagezaho umunsi ku wundi. Dushimira bose bamaze gukora subscribe kuri aya macano yose. Nk'ibisanzwe turi kumwe na Rugenza ndetse na Gipfizi kuva kuri Mibunda TV 1. Nibo tugerere kuba turi kumwe muri aya makuru y'uno munsi. Reka mbanze reko mbahe ikaze hanyuma dukomeze n'amakuru yacu. Mumeze mute bavandimwe? Urakoze cyane bwana munyamakuru, ku ikaze udahwema kutugaragariza uruta kwisa umushitsi ntirubaru rwawe. Yambu kuba dukurikiye hirya no hino impande z'isi kwa izina bari muri Amerika, Canada, Australia, mu Bwongereza, abari muri Pays-Bas, Scandinavia, abari muri Asia, Europe, abari muri East African Community, mu Rwanda, mu Burundi, Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, mugongo mugari waduhetse wabo w'inumazi guguza inyoni zikaririmba ubwiza bw'umurenge n'intayegayizwa. Uyu munsi turi tariki 14 z'ukwezi kwa 10 2025, aho tugiye kubabwira amwe mu makuru y'ingenzi. Ariko mbere uko twinjira makuru ndagira ngo mbibutse uri kubanga bw'ibyuma n'umuhanga bigatinda cyane ni Joshua Entertainment. Naje uri kuri microphone ni Rugenza TV hamwe na mugenzi wanje Mibunda TV 1. Yatangira yegereza abantu kugira ngo twinjire mu makuru y'uyu munsi. Kaze na karibu ngwana. Gakeye wa Rugenza. Gakeye. Amaboko yabaye okipi. Amaboko yagize ibintu ya abadukurikiye kuri Mibunda TV 1, Joshua TV na Rugenza TV. Mwaramutseho. Unyine tufite akazuba keza Nairobi, nta mvura ihari. Umuntu wese wa Nairobi unyine amaraso karatembera neza. Yego. Ariko kandi ndagira ngo mbere yuko tuja mu makuru yacu hari umwanya wo kwamamaza. Yego. Reka dutangire twamamaza kugira ngo twinjire mu makuru. Yambu kuba dukurikiranye hirya no hino bifuza ingendo zijya mahanga, ubwo ndababwira Dreamlight and Travel and Tourism. Aho niho honyine hafite service yo kujyana abantu bifuza kuja mu bihugu bya Europe, ubwo ndavuga le pays Schengen ni ibihugu 29. ngo niba ubonye visa igihugu kimwe ibindi byose bitambagira ntaho gukomye mu nkokora. Twaba dusaba abantu bose ko mwogana Dreamlight Travel and Tourism ku buryo bwiza kandi bunogeye buri wese. Service idatwara ukwezi kumwe, ukwezi kwa kabiri kabahuriye rutema ikirere. Abagiriyo bajya baragenda rero twababwira iki? Mwari mushonje mwishiwe nimukomeze, nuko niko byifashe. Ngira ngo twahita twinjira mu makuru yacu y'uyu munsi. Yego. Breaking news mu ndayisi, amakuru tosanga ku bindi binyamakuru uretse kuri Joshua ndetse na Mibunda na Rugenza TV. Ndahandi wasanga aya makuru tubagezaho 5 kuri 5.
5 kuko twabibasabye rero urushinge rwanyu tiruzove kuri ayo macano yose ko ari 3 kandi tubasaba n'ubundi gukomeza gukora subscribe share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bizabibagerera ku gihe. Uyu munsi wa none reka duhere amakuru hariya mu misozi y'iwacu tuze kuzamuka tugere n'ubundi aho bitazakatanga tuhava tumanukire n'ubundi hariya mu biyogobogo ku makuru ari kuhavugwa. Amakuru ari kuvugwa nuko ingabo zari ziyobewe n'uwo bita Mutebutsi zasimburanye n'uwo bita Ekembe akaba yazamuye ingabo nyinshi ngo z'abaparakomando. Ayo makuru ngira ngo wayumvise bwana munyamakuru. Yego hari regime yari mu karere ka Bijombo yari irimo komanda batayo witwa Mutebutsi Macunda akaba yamanutse boherejwe ngabandi bakomando bayobowe na Colonel Ekembe niwe wari mu minembwe cyagihe bica babagore babatema amabere. Ekembe nuwo nguwo niwe wakoze biriya byose. Ekembe cyagihe igihegeze kuba mu Kenkemin nico gebagaze baza bamayi bakamubaza no ku nkambi bakanyagaho inka. Ni Ekembe niwe wafashe babana bamwe bigeze kuboha kandi mu mikenke basekewe n'abantu ngo nibatwirwaneho abana baraye mu mazu barabahambira barakubita benda kubica. Uvuga ngo Ekembe wazamutse ni mubi cyane ko Mutebutsi maze gora muri karere yari yarahagaritse intambara rwose bahagarika intambara yo na komandare jima ravuga ati no mutanga amahoro mureke intambara igihugu kireke gusambuka toya tucisenyera twenyine. None gani nkaho leta yabonye ko atabagaje ku musaruro niko kumumanura ngo wazamure Ekembe gani we umugezi wa nabi niwe wasenye Minembwe niwe wasenye kiriya cyo hagati bamugaruye kandi kuja gusenya kiriya ca Bijombo cubatse. Kandi ikindi twavuga kuri Ekembe uyu ni umubembe w'umugome cyane kuko mugenzi wanje yarabibabwiye ni umugome cyane kubera kuko ntabwo akunda ubwoko bw'abanyamurenge na gato. Uhereye mu mateka ye ushize yigeze kandi gukora ikintu kibi ubwo yari yavuze ngo abanyamurenge bose bari hariya mu Mikenge ngo baze kubatera mu ijoro ngo babice bose. Bimenyekana ko uwo mugambo uhari ariko kera nta handi bawupangiraga hariya icyo gihe ni wari ukuriye n'ubundi Mikenke yose kuko ababembe bose bavaga mu Gipupu bakazamuka abandi bavaga za Mibunda bakazamuka mu ijoro bakarara mu nama ubukundu bari bunyaga inka n'ukundu barwana bagafata amasasu n'imbunde bakongera kandi mu gitondo ku manywa yabo bakongera bagasubirayo. No kuvuga ngo Ekembe kirara Mikenke yarindiriye abajenesi bagaza bava mu mutambara bakazamuka bakarenga hariya akabajana za Gipupu niko batera. No kuvuga ngo yari passage libre noneho hamaze kuhava noneho iriya communication y'abajenesi bo mu Gipupu ni yabiriye fu isa nihagaze. Ekembe gihari niwe banyuzagamwe amasasu y'ugweza barabajenesi bahariye. Ubundi kindi Ekembe kuri leta ya Kongo niwe mukozi mwiza wabo ubafasha kugara ku ntego yo kurimbura bari abatutsi bari hariye. Usena nkunze passer Semonuka hari akantu keza yavuze ati twebwe turi bafana batwirwaneho hati ubundi turi batwirwaneho ngo se yari wovuga ngo arikunda ngo abavuze iki avuga kandi aravuga ati abantu ati bano banyakagarane bashake bahinduke ati kuko isezerano ntibazo rigwanya ngo barishobora ati kindi turi abanyamurenge bamase kwikoti mugana wanyamwiza ati kindi kirezi ibyo turi abatutsi badahinduka cyane. Icyo shatse kuvuga nukuvuga ngo Ekembe yahawe ari muri barya bari barahawe mission yo kurimbura abatutsi bari hariye. Tiyo bishobora kuko siyo wabaremye kandi aho ntibitereye ubwoba kuvuga ngo Mutebutsi bamukuye muri kiriya cyo hagati Cindondo bafashe Ntagawa warurinze bari abanyabiyogobogo bake bari basigaye hariye nawe Ntagawa n'umuhungu w'umunyamurenge w'umukolonere nawe bahise bahamukura ubwo bajanye abo bajanye uwo twamenye ni Ekembe we imirimo yiwirazwe ntituramenya uwazamutse gusimbura Ntagawa ariko abaye ameze nka Ekembe abantu boshira dusengera abantu. Alerte breaking news munda yisi nuko Ntagawa wari hariye tunyarukire mu bibogobogo wari yaciye hejuru mu bibogobogo biravugwa ko wari uyoboye kandi wari ukomeye cyane wafashije abanyamurenge kandi yambaye n'ubundi sura ya leta kubiza ukuri Ntagawa yakoze neza yafashije n'ubundi abaturage bahariya mu bibogobogo. Ubu twatuvugana muri iri joro rya rikeye akaba
yasimbuwe ariko batazi aho yerekeje, yahamagawe mu buryo bw'ikubanyagaho, mu buryo bwihuse, ahamagarwa n'ubundi ndetse n'abasirikare bari bari kumwe. Kugeza ubu nyine ntibiramenyekana icyatumye bamukura hariya mu Bibogobogo, bigatera impungenge ku baturage n'ubundi ba Bibogobogo bavuga ati ko twari dufashijwe n'ubundi n'uyu mwana w'iwacu warudukamiye warudufatiye runini, bari hariya n'ubundi aho zari kwa Nyamushebwa, none ubu twatuvugana bakaba berekeje ahataramenyekana. Yereko iyo leta ya Kongo iza gukora biriye iza kwica abantu ni kwizigira. Mureka duhere inyuma bukeye. General Boringo ari mu Minembwe barahamukuye kubera ko bazababona aha yarengera abaturage. Colonel Sime wari mu Minembwe barahamukuye kubera ko yari kwarengera abaturage. Majoro leti mungo kwa barabona Gikwerere mayi zateye mu gaherezera manuka zazi hano hafi kuimfunsi arabarasara barenza leti ihamukuru uwo munsi. Nukuvuga ngo giye cyose leti zibona umuntu uheza abanyamurenga gahengi bahita bamukura, kuko mission yabo nuku destabiliza no kubirikwana no kubasenyera hariya. Yego none ukibaza ngo se bano bacu babanyakagara baza bavuga ngo ne dukunde leta, none leta itazibona umuntu ufasha abaturage b'abanyamurenge ngo ibe yovuga ati kubera ko ufite contribution utanga hano reka ubuhagumye ikamukura ya marika ashirindiriza abajenesi. Nukuvuga ngo kurekembe yagiye arajana n'abamakanaki arajana n'abajenesi bose barinuka baje gutera hariya. Yego nukuvuga ngo gusa ico twemera ni kimwe, Imana yitunze bari abaturage hariya yica ari barengereje n'amanywa n'ubundi ntibahabaye ku bushake bwa leta, bahabaye kuko Imana yo mushuri tarabatanga amaboko yabo, ariko n'ubundi leta ihore yifuza kubarimbura no kubamara. Ariko kandi hariyaho twirwana bari hafi. Reka twite tunyarukira n'ubundi amwe mu makuru ahavugwa hirya no hino, breaking news mu nda y'isi, amakuru y'ukuri, amakuru atariho ivumbi, amakuru tosanga ku bindi binyamakuru uretse kuri Joshua Mibunda ndetse na Rugenza. Nuko ingabo z'abarundi zari hariya mu Mikenge, ubwo AFC M23 twigwaneho bari hariya mu Mikenge, abandi nabo baraho bitabira Lombiri, ubu bakomeje kubasatira, ubu twatuvugana gwerera niba ci hagati. Yego nukuvuga ngo bari abarundi bajanye na bari abamuniga ntama barababwiye ati nimubona mufashe Mikenge iri aerodrome yabo muzayifashisha, kuko ubu nyine abarundi bari muri inquietude, ntibafite imiti n'ibyo kujya kubibona ni ikibazo, barashaka indege izaza yiturigize gute ibagemuriye. Ariko kandi biriya bitero byose tuvuga byifashishwa nk'abanyamurenge, harimo n'abanyamurenge bababwira bati nimufata Mikenge muzafata Minembwe nimara kuri kwana twirwaneho hano nibwo muzaba mufasha akarere kose, kuko abarundi bahawe mission yo kugafata. Ariko hirya hakaba hari amakuru ari hirya amarido mugana wa mugabo ko bano basoda b'abarundi barinze ko Uvira ifatwa. Yego bakazohinduka. Ibyo navyo birashoboka kuko muri politike ntihaba abakunzi rwose, habiki habinyungu ngayo nguko. ubu nuko ngo baba bakomeza gusatirana mugihe twirwane wiri hariya yavuze ngo iraje ibeke ibavugutire umuti, kuko akamenyero kishi ngware tibaraje babonane ngayo nguko ko bararebana. Ariko kandi ejo bundi guverineri bakoze meeting hariya mu Kamanyura arababwira ati Buvira gatu mutwitegure turi hafi rwose. Buvira hararaririwe nka kurya ko umuti gusa wahari mu magi, umuti wahariye ni Buvira rwose. Umuti wahariya nugukura mu Buvira ugafunga douane ya Kavimvira aferi kabirarangiye. Nibyo barimo kandi turabyizera ko hari ico nubundi Imana igiye gukora. Gusa ndi makuru hararavuga ko abana bari Nyangezi bari muri university ya Iyeya ejo jorogeje haje ababandi bihira abana bari barabarasa komereka umwana umwe wari muri yigaga umwana ngo wabagorora yigaga muri doc ya kane umva ngo mu wakane wa university arakomereka n'unyine ari mu bitaro zipanzi no kumusengera Imana. Ariko kandi tunabwira abantu bari muri hariya muri bari ya bari za Nyangezi rwose no kwindira umutekano, kuko aho bari ni mu ndiri y'abajenesi. Kandi ikindi tumenya userere wa nare jundi Katanga leta
kirashiraho gukora amabarabara kirubaka ama university za Bujimayi kirakora ibindi ariko ikintu gisegeti yakore muri Sud Kivu yazanye imbunda zuzuye amakamyo za ubu abaturage bose ntibabonye ubona abasore bacu beruka ku kigwari ya Nyangezi ntibabonye ukuntu nukuvuga ngo baranyanyagije imbunda zira ahantu hose ni imbunda kira kintu kirababaje cyane aho leta yokabagemuriye abana ibitabo ngo bige Murenge cyangwa Sud Kivu na Nord Kivu bikomeza bitera imbere ariko ibo bakaba barabikoze kuri kandi habibwira ngo none ngo leta ibikoze ngo se ngura bahereza ngo itakontrola igihe yakontrolaga nico gihe aho kuzana ibindi yokorera mu gihugu bari barafashe Alexis Saro ngo yari ministre wa infrastructure ushinzwe amabarabara mugana wa mugabo bavuze ngo ni ministre w'amabarabara akuzana iterambere wabo ugakoresha imihanda wenda barakoresha umuhanda wa Ngomo baza barakoresha umuhanda w'u Rwanda bazana imbunda ni kibazo kibabaje cyane ariko Kamituga ko barasaba AFC nguze kubatabara ni Kamituga ko barasaba abayobozi ba Kamituga bitango ni viongozi wa kiasiri babo ko barasaba bati turashize ngo bafashe komanda regime wa Ruhari bamuheza $20,000 bafata komanda secteur bamuha $10,000 ejo bundi baragaruka bati none turashaka uw'icumi undi w'icumi abantu bikamituga tariko none nitangaza cyabaye izi faranga mamutwaka niziki bati ni mutabaze AFC none bazavuga ngo AFC baba mukuje mutugombo oya bari bugufi baraje babagereho ahitwa naho tuwangiza mu kirombe c'abanyakanada cari hari yahijya ruije ngo tuwangiza ejo bundi leta imaze kubona ntakundigize ariko sai yohereza drone abanyakagara bagira isoni nke bagazavuga ati ngo leta nguraje unyine habakura ibona ko nta bindi bakora bohereza drone ngo ize gusenya ngo ibikorwa remezo byari haratuwangiza naho tuwangiza yari abanyakanada b'Inyamirizi bayigurishiriza abashinwa ejo bundi leta yamiza iza kubatera amabombe ngo twika amamodoka yari ahari amamashini yafashaga nani ukibaza ngo se tuwangiza ni carrière ifasha abantu bahariye none leta aba kuvuga ngo inegosia na AFC n'ubundi bari mu negotiation hari Doha kugira ngo ibishigikire iraje ifata ibikorwa remezo byubatswe de millions de dollars ifashe drone hejuru kirabisenya kandi igasa na wa muntu w'ikizeze ngo uzutwika inzu ariyo yihishamo imvura niki ngayo nguko andi ari kuvugwa nuko hariya nubundi aho bita Katanga ni hari Fizi aho nubundi Toronto nawe nabiwe n'abariya nubundi bagenzi be bameranye nabi bariya lerite kandi ngo bameranye nabi cyane yego Toronto n'umujenesi ubiriya za Katanga najya biciye abantu bo muri Venezuela okay ubu nyine niho baba barasanira ingabo zo kwa Toronto barasana na FARDC nukuvuga ngo leta yafasha abazalendo ibagira igikomerezwa none ntimumve FARDC ni igisirikare gisuzuguritse muri Kongo kuruta ibindi bintu ko leta yafasha abazalendo ibashira ibaha imbaraga hoya uriri kuja kurareba nka generale Ntuza Gasita abazalendo ndibamuku uko ari Kinshasa ni yari yoreka kuja gutema niki kwereka imbaraga rero z'abazalendo nukuvuga ngo buriya sabazalendo ukundi ni imbaraga za leta mbi ishaka gusenya izikoresha izina ridahari kugira ngo izobyihakane Tiwabonye sho bundi President Kisekedi ariko agerezo n'ikeni gikenya yamyashika ngo ntagihe na kimwe ngo yigeze ngo atekereza ngo kugirira ngo Rwanda nabi ngo n'Ubugande bamugarurira igihe yazavuga kuri Goma ngo lisasi moko ngo je faire unir ngo tous les deux chambres parlementaires ngo bapesa kayo ordre ngo ale ngo tombeti Kigali yibagirwa ko yazavuga ko azosenya Kigali ari kuri Goma ngo ngashika mu Bubirigi hati none ga president nguko kubako kwa mahoro hinjya ni igitangaza president nawe ngo aje guhaguruka son excellence Paul Kagame guhaguruka ati mwa abantu mwe muri no sare iyi ni ingunguru iri mu busa iyi ni tono vide tacho muhamwumva gisegete ngo mara kumva ko bamwisi ingunguru iri mu busa ni mugoroba ahamagaye bako akongomana ati bijya naza mvuga ati kwari ugupfa kwivugira ntabwo nari mbifashije ibintu disikuru itotanga reka tugana ku musozo w'amakuru yacu tunyarukire hariya mu Burundi
breaking news munda y'isi, amakuru tusanga ku bindi binyamakuru uretse kuri Joshua Mibunda TV1 ndetse na Rugenza TV. Nuko Leti Generale Bunyoni ubu twatuvugana yajanwe mu cyumba cy'indembe, ubararembye. Ubu twatuvugana uwo bita Generale Leti Generale wahoze ari umuntu wari ukomeye cyane ya muri Nkurunziza mu gihe cya Evariste Ndayishimiye mu gihe cya Nkurunziza yarakomeye mu gihe cya Ndayishimiye ati n'ubundi wari warigiza karakajyahe aho ufata toilette ukayigira inzahabu jira mu buroko. Ukuvuga ngo uramwanya Ndayishimiye yafashe muri CNDD bapropozaga ko wari gufata Bunyoni. Nono Ndayishimiyega abindyamirizi Ndayishimiye yabanye na Nkurunziza mwishamba bakiri mu bibogobogo kuri abarahageranye. Buriya Ndayishimiye mama akaraza kutwica kuriye. Hari igihe kimwe abanyamurenge twaraye turaririye Ndayishimiye ngo adapfa. Nkurunziza twaraye tumuraririye mu bibogobogo ngo adapfa. Ariko nyine baravuzaga ngo uza wizera ijosi ngo mwaca rikabyara umwingo. Ariko Bunyoni ashobora kubizira kuko Evariste arashaka kuguma ku buyobozi karikuraho abantu bose bari bamwegereye kugira ngo niyo politika Gisegete nawe afite. Cyobonye jo bundi ko indege ziriwa muri ferme yo kwa Katumbi, wabonye umugore mu député baza bakubita kuranga no kwishaka cyo kwa Katumbi. Nukuvuga ngo bunyine arimo aracinzira zibiri na Martin Fayulu. Martin Fayulu karamubwira ati troisième mandat no. Nibyo wabonye nani Fayulu akamubwira ati turashaka dialogue intercongolais. Nibyo wabonye jo wundi Gisegeta asubiza mu Bubirigi aravuga ngo abantu bose ngo bahaye bahamagara ngo dialogue intercongolais ngo nibabaze ngo bavuga umwanzi uwari we mwizina ngo babone gukora dialogue. Fayulu ati no, dialogue ni y'abakongomani tugomba kubikora ikarangiriza ngo zino ntambara. Ariko Gisegeti kubera ko ashaka kwikuraho ababona baza aziko nagerageza troisième manda Fayulu ntazamwemerera na Katumbi. Ubu nyine arashaka kwiga Katumbi yigizeho Fayulu noneho bamuhunge asigare nezi ntambara zose nukugira ngo akomeze n'ubundi habe hizi ntambara ntibabone uburyo n'ubundi bwo kuvuga ngo ngo bareklame ngo wenda bazohora gutyo iwe nibyo akeneye kugira ngo akomeze. Ariko ara makuru avuga ko hano Nairobi gakora ibintu bitatu. Nairobi M23 muri 2013 ibiganiro ni hano Nairobi byabereye. AFC na yabaye ni hano baye declare. None Kabila arimo arahura n'abaopoza bose baturutse hirya no hino mahanga yose y'isi bari hano Nairobi. None ga rero tuze kwitega ikiri buve Nairobi. Ubuze ko Nairobi ariho Gisegeti na Kamere bahuriye bagire iriya bise ngo ni inyo sacre iriya shaka bahuzaga IDPS bagahuza na yango ni ELC yitwa yo kwa Vital Kamere yagiraga ne barari tukoro cyane twaragiraga. Nukuvuga ngo ni hano bahuriye bahuza ishaka ryabo kugira ngo biyamamaza ku president. None kandi Kabila nawe ati ni hano tuzohurira n'abaopoza bose kugira ngo tuganire ikibazo cya Kongo. Nuvuga ngo nyine ikibazo cya Kongo ejo bundi baramubwiye ngo naganire nawe arabwo ngo se baraganira n'umupfu ngo baramwishe murinda zazuke. None ga rero nukuvuga ngo Kongo irimo ibibazo byinshi. Kindi ibiganiro za Doha mwicaraga mumva Kagara kavuga ngo ibiganiro za Doha ngo bagiye kumvikana ngo Masad Bros yavuze ngo Amerika yavuze ngo nde yavuze byabaye tombe. Ngayo nguko turangiriza n'ubundi ku makuru yacu hariya n'ubundi mu mikenge ko twayababwiye. Intera hamwe FDLR ndetse n'ingabo z'abarundi na FARDC n'abazalendo ababemba bafurero n'abanyindu basinye ngo barafata mikenge. Ubu muri iki gitondo biravugwa ko bizanga byakunda bashobora kurasana. Twagerageje kuvugana n'umwana uri hariya atubwira ko imbone yacu tubwira ko ngo hari alerte mu buryo budasanzwe ko anytime barashobora gusa icohoshiri yantambara takindi nugufata ibuvira gusa muti wa hari turawuzi muti wiri yantambara iwacu nibuvira bagafunga idwane ya Kamanyu ya Gatumba bamara kuyifunga bakabatandukanye
Burundi fini murakoze cyane amakuru yacu nakagenda kagaruka tubibutse ko ari kubwanga bw'ibyuma ni Joshua Entertainment naje uri kuri microphone ni Rugenza TV ndetse na Mibunda TV Amadubi Murenge indare za salamu subscribe